kube kiche wai Lotino ya maram piera biro to isha bira Acel-Acel lok eni daktar me KCCA tika wachine ni pedong Lotino ma kinywalo ki kian part wa Lotino apia kinywalo gi mon mu yach lok mati karne pegit ka cher ka pim magi cher ka pime gitiro pie gi oriara chela rigo dek mir ini chera lub daktar Acel wek daktar Acel nang history ni pero ni complications tin ke cher kan dak dik kan sab kiana no history ni ro dak distorted so jo kiana cher late ka pime jo kiana pegi pimolo cher mi don kanywal so anything causing complications mati wa Lotino mon kapelo Lotino to ki ich chikinywalo Lotino to gena le mon til wone ninga mortality rate teka ila man ema kwano report la chocho kara yomo ma vor dan fol wachi ke kwano ne Lotino pier bero to e Uganda chabera Acel-Acel roma ne itika kwano taxis a beach muti dano taxi ni kate wayo charno awaro me guri arme ye wanta ene perno ditla no ne ke kerno taxi a beach padano piem ke way taxi a beach do taxi a beach gol dano wanta roma ne chabera Acel-Acel watika rwenyu dano piera bero to teno mateno ke kerne chabet mario bena piera bero mi piera di we are that's already 140 calculate in a month Lotino di matika ta that number is unbearable ngati ka time la chenja wai ne mon mago yach miru kongi ki tegi o yat onyo ki kongi ki nyot gi pingo miru ko chere o yat chon gengo chere o yat ki dong chak ko nongo yat late piem ki initi me iti ki ma chen tila ko yano ki mi mero mi remonyo pe dwe gona di folic acid do mi remonyo me chama meto aya ne kumi me remi kumi ero ini chere o yat no de dong ki dwe ario we no dwe egini weng pe monyo dwe mukene weng nong pe monyo there is a problem somewhere and jao kana dano chayo lok me monyo folic acid nyo iron tablets me remi kum dano dak konyo me formation in the early stages me age formation of a dampa Lotino jema charo spinal cord structure arange ngar mwene kenyu mo kwera monyo pebena ne pengeyu pebena ni no perama foding ento kwera me chera ot-yat kanongo monyo yat en repart onyo latin ma adam wiye petit ma be dok bene as formation me spinal cord ubere pere so daktar beka wa yani nene wache ni mon yat e kwera ni nano kwe mwene kenye ni ana I believe ni rubabu gwakala tena ne pamero artificial yat so yat maki mi mano itie eno ne me konyo in dok be me konyo ni nywala ten mano kume yot so it's very very important Pira tek ano wa be keno kana ki wajane ni cho matigang mage maro mongi keno kana is as simple as helping these women milwako gi yat mini ki care money ki be ron konyo neno ni inge dwe ki dwe maki wajani dana mir dok pero yate mir ki dok o yat mege wa ki mon mo dongo nywal chon gi nge ni o yat ki cher ye wa di mo fut pe nywal la ten donc ay tigi la ten nyako matidi bor ke nyoma tiki iye nyoma ma gwa ko yacho eni kapeti ka mi ir tamma ini karo ke ye mi nywal tini wa nywalo eno be mo be chances are very high ni Lotino mo pe ka gwa ko ne ki nywal Lotino me Acel magora ki nywal Lotino mo tiki tuo ibi chianne ka yenyu ka gwa ko la ten ene mane noni kane chera o yat you'd actually have solved the problem donc pega beta ka munyo ki wayni hopping inge hopping be chelo chiane yes. O chiane pe chung ka kara chelo chiane to pie ka money ni mege wati ka pie tino chero la cho dego chero yat madit dego chero mola o yat matie ti makeme kwere pe donc o cha menywal pingeni ini binywal ki kwe o we wano tiki jomo kene kage tiki wa guluka waka jomo kene tiki Kampala kanya ema tiki la remo beru Kampala ni o yachi we o chiaro kwanyo ngolo kati we la chuo we ngolo kati wa kila chuo pia meta nywal kwe la chuo Yaro beru Kampala ape ni binywal ki ni bitimo kini o waji nera da nge ni dong duwe no dong duwe chien da apenyo live da ai Kampala chiara beru gang mego dong gwaka ipenye kike ni jomo kuma no kutamongo they are planning already in meti tika planning ni binywala tini kwe ibinywalo kining but and it goes to say ni tuo mukana mano in pebing you wa wachi tuo chalo HIV benati chao kana mon mukana pegi ngene
tuo ena dong tie until no go ya pien ena is it's a must ne ke cher ka pime ki pim HIV ki ngong latini will be saved ka chekin tino ne tuo dong tie inywala ten manongo tima be pien at bath ki gen ki there's a way ma ki daktar ki ngi de yes ena tie so imagine ka pe pime ichiar mi kanywal for 9 months pe oy or yar cher nywala ten ki tuo in this day and age tuo mo kana tie chala malaria gi ma makal dano karmano igitie tuo mo kana chala urinary cyst ki ena ne ka pe cher pime nyo pe treating tuo eguni karmano in itie ikor mi de cher nywala ten mano tiki tuo pien lo tuo me kum ien ni kono urinalysis ngo cher donye kum latin affect inyo latin mano kong pidwe cha ka dera ngwe no ti ot-yat ka temo treating latin la kere ki tuo eno ni pero mi rodano nge ayeni latin madon kinywalo ono mi reporta pien mien no ti pidwe bo ngwen mien latin mo cher kanywalo latin ne bene mi reporta mano te ka mi ko donc quand tu watini wa gwak menne o mirbo wa gwak Lotino wa gwako no wa lobo medical proceedings wa chero yat wa pime wono wa lobo ji mwengo bere mati kenyu no watika mi udeo idogola wa megwa mi gwaka wan ke kenwa meto duana e lokum tuo ema la kodi pero ma anate ko ti achiet polle ken cho gi luor chero ki mongi o yat pange ko no mongi lira o nyo pigi ngere ene gwak mongi onyogi bega pangeyo piem ka dagone keti ki chawa mi beru kwere I art atamani romano no chawa chiel mi terne o yat just in a normal way kedi ke dropping kedi ke duo chere dropping o yat makenani tie that gives them a bit of the courage donc ngo matika loge ma perte la ko loge indong chere pimme an pabi pimme ka ini no ni kuma yot no an bene kuma yote it happens with so many couples enta mera wa yidano aron beta take tuo no we are living in a discordant relationship ana take tuo dagona no pe ki tuo dagona ron beta take tuo ana pe ki tuo donc la ko lokne dago ci pime in pebe pime ni la ten mone matika cherni po ngeyul bu a ki tuo nyo po bo kar ki tuo o we ko wajani ki chet we ki pim mona rio wen ka ke no ni tie ku mero chiki ne la ten ni ron beta ki tuo ke ron beta pe ki ngo ki ka dong ben rom chances tieni wone gwak no tike tuo maram ye tuo ilatini how do we save the kid PMTG mogma one part in Uganda kan mi achel sicklers joma tike sickle cells gi nyome gi beru karachel gi chero yat piki ngela ten mon krama nywale ki sickle cells no pe PM makatika pime jam pe ku pime yeah down cha ko men ma beru kum bedu mwini ala cho mono nyomo da mone down to beru. What is more important for them ni one kwa watika meta nyim. Ento kwa meta nyim ko no tuotie, we are going to lose our lives. To pe don tuo ke kan to ay Cabit acel lutic pier yo en nama bala mal wa ti mata ka twal wa ko dok nama